Zašto je patnja i bol najveći katalizator rasta? Pa da. Možemo li to izbjeći? Pokušavala sam da i sama dođem do tog odgovora. Recimo, Kiron koji je astrologiju vezan za upravo tu količinu bola i patnje, je ranjeni iscelitelj i tako dalje, donosi tu temu. Ja ne vidim drugo rješenje. Odnosno, kako bih rekla, kad bismo imali opciju, ne znam što bi moglo tako da pogura rast i razvoj, pogotovo u ovakvim vremenima. Možda da nije Kali Juga, možda bi bilo izvodljivo, ali mislim da je zbog ovih svih razloga i stvari upravo sad brže nego ikad moguće doći do ubrzanja razvoja, ali da se prosto dolazi do one tačke posle koje ne može više po istom načinu funkcionisanja. I ne znam, prosto mi Rumi i Šams padaju sad na pamet iz uopšte njihova priča o tome i sufizam ili uopšte to prihvatanje kao alhemije bola u snagu. Sam sam imala besplatno webinar, sam organizovala na tu temu i bukvalno se baveći ovom temom, dakle, mišljenja sam da je to pogonsko gorivo, da je taj bol ne samo da ubrzava razvoj, nego čak može i da se transmutira u snagu i dosta toga zastupam u svom radu vjerujući da oslobađanjem, osvješćivanjem toga dolazi do oslobađanja od bola i onda napred kad ide tim nekim koracima. I nisam još srela osobu da bude inspirisana iz lagodnosti. Čak je, ne znam nešto sam pisala, kao nikada iz lakoće se ne ide na naredni nivo. Prosto lakoću naravno zastupam u smislu kao cilj i postizanje u radosti života. Prepuštanje. Ali kad kažem lakoću, mislim da sam pogrišila riječ da bi trebalo konformizam, lagodnost i to. Da, apsolutno. To točno. U stvari vidimo po svemu, evo recimo ti si mi rekla da ideš u teretanu, pa ja isto recimo odem u teretanu, kroz bol dolazi napredak, bilo čemu. Kad djeca rastu, prolaze bolove rasta. Bol znači u stvari, to je drugo ime za napredak. Samo ovisi sve o našoj reakciji kako mi to prihvaćamo, kako gledamo na to, na bol. Bol je izazov i bol je napredak. Tako je. Pa imamo primjer bisera, u stvari, kako se radi biser. U stvari, meni je drago što u stvari ti svoje klijente vodiš do puta u stvari samo realizacije, samo spoznaje, samo aktualizacije, ima puno tu sinonima. Na koji način u stvari to radiš i možeš li možda podijeliti neka iskustva svojih klijenata? Mogu. Ovo za samorealizaciju to je negdje i meni dat zadatak kroz način rada sa mentorom, pripremom i slično. Nekako mi uvijek zazvoni, evo me sa citatima večeras, ali... Neka tebe. Najbolje objasnim. Ljudi su promišljali o tome i stavili su prosto su to esenciju je zgrovito. Dakle, najveći blagoslov, odnosno najveći dar koji čovjek može dati čovječanstvu jeste samorealizacija, da ostvari samog sebe i da prosto kroz to svoje ostvarivanje potencijala koje naravno niko ne poznaje. Mislim, human design ne bi postojao kao takav, mala digresija, da svako prepoznaje svoj dizajn, da prepoznaje svoj potencijal, super, bili bismo mnogo drugačije bismo živjeli na zemlji, ali pošto nije, dakle, onda prosto u svemu tome dostizanje svog potencijala mi se čini ponekad nepremostivo. Govorim generalno. Kada se desi kod klijenta, uvijek stojim sa strane i neutralan sam da ne bih ometala način progresa, proces, zrivanje u njima i slično. Ali prosto ne mogu da sakrijem radost. Čak mi je klijentica rekla, vidjela sam ti po licu. Iako se stvarno, šta znači trudim se da budem sa strane, da se ne uplićem u nivoje procesa i slično. Međutim, najviše me obraduje kada to uopšte ne izgleda da će da se desi. Najviše me obraduje kad se samo posloži kroz njih taj neki proces. Recimo, mi smo radili temu u vezi posla gdje smo vidjeli problem samopouzdanja, potreba za prekvalifikacijom da bi se desio i čak razmatranje potpuno neke druge trase, recimo duhovnosti. I sad ona je u svemu tome postepeno uočavala, radili smo na svim ovim stvarima da sad ne detaljišem, ali onda prešli smo na temu zdravlja i ničim izazvano mi je rekla,
ja imam razgovor vezano za posao koji se tiče određivanja da li ću s ovim... Znači, to je jedna jasnoća. Znači, jasnoća mi je, odnosno jasnoća klijenata koji u radu sa mnom je jako bitna, jer onda postane dosta toga jasno šta nisu vidjeli, dosta toga prepoznatljivo kuda treba ići i dosta toga što ih spriječava da dođu do toga. I u ovom slučaju, bez obzira što ona odlučila vezano za posao, meni je sjajan taj moment inicijative, zato što su postale stvari, prepreke, okolnosti zbog kojih se ona smatrala dosta skučenom da može uopšte da inicira nešto što vodi ka promjeni, a kamoli sama promjena. I prosto mi je, šta znači samorealizacija, dakle taj potencijal koji je uvijek blokiran, nevidljiv, zatrt tamo negdje u nama. Kada nađe svoj način da zaživi, kao da postoje neke niti nevidljive, da jednom kad to krene da izađe na površinu u smislu da se aktualizuje u životu, da nalazi načina nadalje. I to je onda nezaustavljiv proces. Onda je samo pitanje vremena, na koji način, kroz koju okolnost, kroz koje prioritete, ne mislim na sad bum ili nekakvu revoluciju u životu te osobe, nego prosto da bude ja sam došla do tačke gdje zaista znam koju vrstu posla želim da radim ili pak ne. Kod nje je bio slučaj kad mi je rekla žena ja znam šta neću. To su recimo sve koraci koji idu dalje do toga, ali su predivna jedan proces posmatranja da osoba ide ka tome. Tako da to je stvarno jedan predivan cilj u radu koji ja ne namećem, nikad ne kažem da, vi prosto morate nego je kako oni sami dolaze do toga. To je prosto dinamika individualna, smatram da je duša odredi negdje dokle i kako.